pa Pepi, kaj zanimivoga to piše v novinima, kaj tako hudo čitaš? Tak bo štrajk. Velijo, da bi še učitelji in medicinske sestre utrušili za štrajk. Ma je, to so ti čiste bedastoče, Pepek, moj dragi. Ajde, medicinaki još kak tak. A učitelji, pa kaj oni imaju štajkati, čovječe, pa oni su cijelo leto doma samo uživaju. To znaši da ti navijaš za medicinarke? Ma je, vaga, ti navijam za medicinske sestre. Meni su ti učiteljice bolje od medicinarki. A žakaj? Ne razmi zakaj. Pa daj ti meni reci, a ti znaš zakaj je seks s učiteljicom bolji od seksa z medicinskom sestrom? Ne znam. Možda šatu kaj medicinarke delaju v noč pa še žmočijo. Da ja bi Pepe glasi pa povedal. Glasi pa povedal svašta. Veme posluhni, kaj ti bom reki. Zato je medicinske sestre nakon seksa ti veliju sedeći mojim, a učiteljice veliju sad bomo sve to ponovili. Ja, onda su učiteljice fakat bolje. Nego kaj da su bolje?